Ekran! Ekranen geef niet op, als warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. We gaan vandaag hier met mij even volgen. Welkom ook to het programma. Dankzij voor de aanlouding. Het is de eerste maal hier, niet zo? Ja. Ik ga even al meerdere jaren vanaf een zeer goede stad, dat is vanaf campamentos. Aan Anfang tijd ze op de jugendcampamentos metmerken en van de eerste dag is al een van de leraars voor campamentos en dat je zeer schön met die top arbeiten. Maar we willen vandaag niet plus over campamentos reden, we willen over die leven reden. Wo wir die leven even? Dankzij allemaal voor de aanlouding. En ja, dus, mijn naam is Eva Leuven. Ik bevrijd mijn volk. En ik kom van een familie van 8 Geschwister. Oké. Wie is je van de jongeren of van de ouderen? Van de jongeren. Oké. Ja, en geboren hier in Bolivien. Ik zie hier opgewassen, kom uit een heim waar dat niet einfach wird. Dat we verken schwor, dat we een heim waar een voeder en drinken wird. En mijn ma had ook veel nervenkrankheid en door zie ik dan opgewassen. Ik stel me voor sehr veel video in dat heim en hoe man zich verlaat, vielleicht veel einzeln. Ja, zeer veel video en ook zeer verlaat. Verken ook veel angst. Veel angst dat wat er kan passeren, also okay. So, wanneer je dit als kind opwassen is, wat waren die gedanken? Wo warst du dan op? Te wat ontwikkelt zich dit Ganze? Ik vang ook best aan en van klein op. Ik geroed ook en wil het leven in. En super ook. En dus dat denk ik mijn jugendtijd dan aan. Met hoeveel jaar woest u ongeveer met zuperie en met alcohol aangevangen hebben? Van 14 jaar. Ik doe daar nog niet zo, maar... Fangt dan langzaam aan. Vang langzaam aan. En aber Maya. Had u ook wie dat live, war das een jong, oder so irgendwas met verwikkeld, oder wo wie dat? Ja, en ik heb verloofd ik me, ja, wat nu mijn man is. Oké. So dan met hoeveel jaar verleefd ze die aan? Van 14 jaar. 14 jaar. Wow, ganz jong ook. Oké. Vertel me, wo zag die wel het leven uit? Also, wo wie dat Ganze? Nou, dat vangt met super aan. En wanneer we gereed werden, wie weer je massie dan schmeken en bier drinken, zo vangt dat dan aan. En dat bracht immer mal te zich een verslaapt dat andere, stel ik me zo voor. En je reist dan alles langzaamjes uit. Ja. Glaubst du an Gott, oder wo wir Gott verdienen in dein Leben? Ik voel dat verken. Ik had ook eenmaal van dat gehoord en ik geloof dat dat God juist. Ik geloof dat dat juist juist. En had ze hem aangenomen in die tijd, oder niet? No, ik had nog niet. Ik nam hem later aan. Oké, wat passiert dat met Jezus aannemen? Ik had de vriend wat al bekend waren en daar thuis vang dat je aan ook terug te varen en op de Bijbel staat en door daar bekend ik me dan als ik 16 jaar werd. Oké, wo wie dat als ze die bekeren deed? Dat werd in een kerk in Marienland. Oké. Bibelstand. Met een andere persoon helpt? Oké. Ja. Die helpt die dan. En feilen ze voets een onderscheid, of wat feilen ze hängen aan? Oh, ik voel een gerechte vrede. Wow. Dat klinkt zo schijn. Dat speelt ik ik gebruik ook hier het konden niet, dat vliegt alles vanzelf. En wo wir die leven, blijft dat alles zo fijn, of wo deed het dan? Nee, dat var dat hele woe dat erop aankwam. Als ik dat uitleven woe, dan niet. En ging op de jugend staan, weer ook goede thema's. Die eerst vangen met te arbeiden, hoe ik zaken zal opruimen. En dus dat zag ik me dan ook vertrouwend zijn, hoe ik dacht, hoe ik moet vertrouwen kennen. En dat deed dan mijn leven met, wat mij zwaar werd. En dan hier werd ik aan
de andere mensen wisten dat ook. Okay, nu weer dat niet een vertrouwenspersoon was. Wat hij dat aan die had? Dat druk ons twee. Aha. En ik zei dan, nou, want dat interesse is, het interesse wil ik niet zijn, dus er wordt zo slag hebben met je reed. En mensen zei dat ik nog een beetje problemen had met mijn vriend. En zo dan wordt zo slag hebben met je reed. En dus sluit ik me beskanst en zei dat ik wil niet interesse zijn, want dat niet meer weet. Okay, wanneer plus is dat weer? Ja. En wou weer dat dan drankst u daar nog helemaal? Of had ze ons abgeheerd? Ik had ganz abgeheerd, wie het me bekend had. Okay, ja. maar dan ging er aan, had ze dan niemand meer gedronken? Wie het dit zei, dat ik niet meer wil interesse zijn en zo dan dat ik veel mooiere zaken als wat ik jemels aan mijn leven gedaan had. Also dan schmeißt ze die nog wieder weg als verder, okay. En hoe lang weer is het tijd als ze die zo wegschmieten deed? Van ongeveer 6 maanden. Okay. Ja, ik ging op arbeid, ik ging tenminste op arbeid. Ook, en dan zo overstond ik dan maar, niet jeder oven, dan ook een weekje een. En zo dat voert wie dan allemaal als vriend, zo het weg, naar de zaal, drinken. Okay. En had ze ook met Armin, dus had ze met Arm dan ook, wie je taubte wens met Arm, ook man dat zo weer, nee? Not to dat tijd wie dan uit, nein. Okay. Aber schreib je nog mal, oder had je nog, wieder noch irgendwas geblieben, oder nicht? De WhatsApp wieder noch nicht. Okay. Dann hadden we nog niet zoveel contact, aber Okay. en mijn had wieder de wensen hebben. En zeg maar, als dat je komt, maar wo kommst du eruit dat je diese Weichschmiede deed? Wat bracht die terug naar Jezus? Ik drank zo en ik wilde me een avond, we voeren dan allemaal zitten dans. En dan werd ik me ook aannodigd met vrienden. En dan ook aangedronken, weet je al. En ik dacht me zo, ik wil best wel een eigen maken met mijn leven. Dat had je zelf zeker zijn. Dan dat ik, voordat ik dan zo al weg en had ook een uitgedaan. Met een motto? Ja, met Turot. En toen weer dan een strömpool en smetna. En dat weer dus een eindje wat ik weer voorbij kwam. Wauw. Maar je weet niet waar, de God had me de bewoord. En dan weer ik de winst best weer dal. Die versteht man zijn dat ik niet. Du sagst nicht gerade den Abbruch. Wat ging het wieder? Dan ging het nog weer en weer. En ik had nog eenmaal later 2 accidentes. En ik vang zo langzaam aan over mijn leven nu te denken. God redde me en ik voor het Jugendcampamento 2014 weer mijn eerste maal. En ik maak me ook fresh op. En zie ik dan allemaal dat ik weer het campamento hiervoor doe. Van God dan aan mij te arbeiden en dat ik mijn zaken door dag arbeiden, dat schiet wat ik al gebeurd had in drank. So dann ab jeder Campamento, oder wie einmal das Jahr, dann kommt ein Kapitel, was nachher bei ihr arbeiten muss. Ja, dat wird allemaal al krijg voor mij. De reden nog de vertaalde allemaal mijn geschichte door. En dat reed die zij aan. Dat reden mij zo aan. Okay, so dann, hoeveel jaar bist du dann de Campamento gefahren? 2014, 15, wanneer ja? Bij 16 en 17 op 10 campamento. Wann wirst du dann mal befreit? Dan weer bevrijd, ja. Okay, dann deed je al met arbeiten. Ja, we werden 3 maanden bevrijd, geloof ik, dan arbeiden we met. Dus dan, als du irgendwann dann nimmst du diesen Raub an, dat gaat der Raub diesen Drang uit. En dan hast du dein Leben wieder, das meditiert wieder nicht all auf einen Tag, dass das alles wunderbar wäre. Wo wird das? No, meine Gott weiß mir immer Step für Step. Das soll mit und man sagt immer, wo ich muss mit Menschen überreden, über beten und da wird mich vorfallen. Und wo kommt das dann zur Entscheidung, dass du die dann befreit? Wenn du redest, soll du sie wieder befrieden und stellst sie ein, jetzt sie wieder nicht haben, wo kommt das alles? Nou, dat weet even plus mijn partner, God had hem voor mij. En we troffen ons niet, dan was het top. En we bevrieden. En we deden ook... we ons bevrieden, dat we eerst maar kursen sterk maken. We varen bevrieden en riemden door ook zaken op. En... Wow.
En wo wir die Partner, wie hij dat eerst aan mijn cultuur oder hat er sich Lothar auch betiert? Hij betiert sich auch Lothar und auch nachher ein bisschen auf den Doluk, Okay. wenn es nicht mehr sein Leben vor dich kommt. Aber von der Gott sei Dank sei ein wunderbares Ehepaar und daher für Jesus ist er sie kennen. Ich war noch einmal ein klein bisschen träge und ich wohne einstellig vor 1 Jahr und saß mir in Paraguay gewohnt. Okay. Und du verlegst in der dass Gott hat für mich, dass ich so mit jungen Menschen arbeite. Mhm. Und ich dachte mir, so sind die das nicht, wo ich sie kenne. Mhm. Und ich dachte mir immer so, mein Partner, den interessiert das alle nicht. Mhm. Und naja, ich leerde dann Gott seine Hänge und wir waren gleich 3 Monate befreit. Dann frage ich einen Freund, hat mein Mann gefragt, wie will mit den Jungs mitarbeiten. Mhm. Und dann hat er ja gesagt. Und Okay. ich kann das sagen, wenn Gott verändert, dann ist das, was für Menschen nicht möglich ist, ist für Gott möglich. Correct. So nu da wens nu als befriede lied nu arbeid je daar met jongscharen met teens niet zo? Ja. En in Buena Vista Church en dat is ook wo we met de teens campamentos kunnen met arbeiden en dat je het zeer schön je zijn zeer fijne methoppers. Wo denkst du von der ersten Nachträge von deinem alten Leben? Ich muss das staunen, weil Gott so viel Genug gehabt hat für mich und dass er mich immer weiter nach beschützt hat. Auch wenn ich ganzen Anglauben lebt und auch versucht, mir das Leben zu nehmen, habe ich meine Hund, wenn er hat einen Plan für mein Leben. Und das hat mich bewahrt. Und wenn ich auch sie viele Mal angefallen, aber ich habe mir immer weiter die Gelegenheit knapp stehen. Okay. En wanneer du eine Person hast, vielleicht eine Mädel oder ein Junge, die hat auch so was der gemerkt, dass du und die fällt sich, sagst du, in ganzen Drang, alles umgerissen werden. Was würdest du so ein Jugendlicher dort von der ersten Tag sagen, wenn er sich so feilt hat? Ich würde Mitmerken nicht abgeben, abstunden und fair war. Jesus nimmt jeden einen an und Jesus, das ist ein wovon Leben du gelebt hast, Gott will nicht in Date von Sinn, auch er will, dass wir rat sind. Okay. Ich würde mitmerken, auch die Campamentos zu fahren und auch die Sachen durchzuarbeiten. Wir bekehren uns einmal und wir müssen den Drang aber auch abnehmen, was wir alle verschwindet haben. Da wil ik je dus een geschicht wat u me vertellen dat ver wie aanvangen als klein meldje dat u wat je gestolen had en wel gaat die nu nog een steltje terug wat je bezig had. Wel weer dat? Ja, wie ik de eerste maand meer leugel, ik zal dat like abnemen en dat we zijn van nog wel merken. Klein komt je, ik gelijk met 5 jaar. En wie weer bij de leed spazieren en mijn janken dat ze zeggen, ik had je niet zijn. En ik kan dat niet uithalen, ik noem me dat met. Okay. En dat is interessant, dat gaat arbeiden deed. Hij heeft me wonderbaar gefühlt einmal gewesen, wo ich Sachen hat abtreiben. Und krijgt ze dat hij deed nicht alles op een klampe. En nu weiß hij mir das und ich kom dat, wie wir gab eine Meeting für Dienstcampamento. Dann frage ich Edward, wer wird wel diese Anladingen raus, wie die können doen dat stoer ombakken. En der eine sagt eigentlich nicht, und ich sage, für euch. Und dann seht ihr jetzt, was mir hier hast, du die Gelegenheit. Und naja, ich fühle dann, säuerschaftlich zu handeln, säuerschaftlich war ich. Von dort, durch Stein, die wird von heute gefallen, und ich kann mit einem ganz frieden Gewässer für Gott kommen. Wow. Sehr vielen Dank schön einfach für dein Programm. Sehr schön zu hören, was Gott die verändert hat und dass die von dir befreit sind und ein schönes Leben für Jesus haben. Und möchte jeder Gott sehen wünschen. Dat möchte ich jullie toch hier ook wünschen. Gott sehen, dass Gott kann mit ihnen sein und dass ihr ab immer vertrauen können. Wanneer het ook van jou schwer ist, du hast immer Hoffnung in Jesus. Hij kann die Leben wunderbar merken. Gott sehen, bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von dir dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.